Sikhungo lesibukene nokuphephetha kwetifo nekuvikela eAfrica besikhuluma betindzaba lapho besichaza khona kabanti nge-COVID-19 ukuthi ime njani kulelivekati lase-Africa. Lesikhungo sithi lolunye luhlobo lwe-Omicron lutholakele emaveni lalishumi eAfrica kantsi lapho inkinga khona kulelive laseNingizimu Afrika. When we go deeper into the number of countries, we also see that the highest number of these new cases are actually seen from South Africa as a country, with 32,852 out of the 37,111 new cases during this period. As the number of COVID-19 cases in this period and the number of deaths on the African continent has started to drop, even though we are still in the middle of a pandemic. Bangetulu kwa 200,000 bantu lababulewe COVID-19 eAfrica kusukela yabhedvuka. Lesikhungo sithi noma sehlile sibalo sebantu labashonako kulenye tindzaba kuseyinkinga kakhulu. When we look into the most populous African countries for the number of new deaths, we see that South Africa has a 27% average increase over the 4 weeks. Kenya, a 100% average decrease. Ethiopia, 86% average increase. Lesikhungo siphindze savakalisa ukhathateya ukuthi kude abantu labafaka ticelo tekutsenga umjovo wokugoma we-Aspen kanti lokho kungaholela ekutheni sivalo lesikhungo lesikhicita umjovo wokugomela leli gciwane. It is our responsibility, those of us who have this information, to share it as broadly as possible, because not just Aspen, but all the other manufacturing facilities we are developing on the continent. Lesikhungo siphindze sathi sitawuqhubeka nokubuka ukuthi lenda njani leli gciwane njengoba lisekhona labantu bacelwa ukuthi bagome.